Ka jingnang jelai jongki kam sniu hak jela, bat ka jingnang bun jongki nong penun kam drugs. Nadu ki badi, hadu ki badi, kalapan long ki nong ilam sinong bat ki nong ilam jongki kenhun baper ban du tia du dam. Bat ban perkat kumno ban tei pen bahaya kene ki imlang salang, kabala sedang ban sniu dek jingkin rei jongki kam sniu kat sebapai. Da ka jing angnut ban tei pen bahaya ki imlang salang, da ka basdang nengkong nala ka jong ka sinong, ban kentu yala ki para sinong ban sunguthu ya ka jing sniu jong drugs, bat kiwi ki jing di ki besniu. Kador bar sinong maukar, kalapan long ya ka awareness program menta kesengi, dak balum lang ya ki samla sinong, kentup ya ki long kemi long kepa, bat ki kena skol ru kumju. Ban hikaya ki kumno ban tip ki briu ki bapanun kam yau tiu jing di, bat kumno ban yada na u. Bat kam kerpang, ka jing hikaya ya ki kemi ki kepa, bakin kemi tu bahaya lagi jong ki khun, kam tam ki balas dang ban he ban san, namar dei ha kene kerta, ka bas dang ki samla, ki ngop hau neu jing di bas neu. Haswa ke jing penlong ya ke jing ai jing hikai lene ke awareness program. Lapenlong shwa ya ke jing ya rally hagi surok shenong ya ke belasdang na community hall ban ya cha YMCA nang ta ya sa shamot pran sha JS road sha Dreamland sha Ri Khasi Press nang ta sha Maukar main road bat poi biang ha community hall. Nalor ki nong ilam shenong ki bakentup na du orang ba shenong uba ran som su tengah laiden lang ru ki resource person ki bakentup ya ke kong Eudora Warjri ke bedik advisor jongga VHAM nang tau ba Bari El Karmalki ubadiu General Secretary ka Meghalaya Users Forum utmen besan Dr. BL Nong ki nong ilam jong ka sengken thei Maukar Welfare Organization lembat kiwe. Hadirin panggilan doa yang dijini penulang di khot yang sengkei seng sama bat sports club dan negara Barcelona. Nilai yang lain bagani mentah kadai kementah kebangi dan kalian jom Barcelona nilai nanti. Bat Malaysia kum bahawi bari ini sehingga awareness ni ada, mau prevention ni ada, dan mentah kadai action. Mentah kesini kadai ke action dan ke operation. Dan kenapa untuk sini ada kasati imran kateng jongi di principal dan saya jongi di objektif pak mentah awareness ni aktif, ke prevention ni aktif, dari mentah kadai ke operation stage. Dan kata-kata ni belum yang kadai ke march against drug atau awareness mentah kesini bagi nyong bagi pau pak bagi kum kedor nasional ni dan hone bagi persat dia hone drugs. Hari ini umur nak kalian kejongan, kemudian kakak ni, nak kalian kejongan kuat berpau yang kecing kuat berpau, hamkam yang bari, ibal ai yang itu kecing trend kejongi, kalau long sisa kecing terku yang ni baru kemudian hari ini umur, mereka akan kini nak school, nak kini art school beri, buat yang niru. Nilai lo sisa kita kecil kalau terpak akan ekstra. Kumpul sekolah babari nampak juga ayat ini. Kita seperti babari ini. Dia ekstra interaksi nilai lo kalian jom kita nikmat pada angka. All kalian karakter lo association. Nilai kalian or kalian jom kiro so naik lagi. But akan ekstra ini students dari sama di dalam teknologi. Akan program kilong kuba aspak sanpawon AA. But nakani ke program kejongi. Kumba pilih ke semua mengenai kong Eudora bertunjuk dari Bali. Aspak sanpawon ini kikut sama. Mentah lelaki di network. Kiban pensampreng yang kini ke kubur. Hakani ke sini. Kumba pilih ke semua. Pada aspak sanpawon di dalam hakani ke program. Aspak sanpawon inklusif kalau arhaja. Arja sempat pada itu kini sesi kubur minta kalau arusan aja berpikir yang kini kubur bukan terter pengekerjaan sem bagani kalau ada network akan di sini lembaga di kena school link sama kemudian akan di program kejomi hakbidai kemokan dorba hakbidai kemokan islamkan nanti itu ipi baga dorba islamkan. Kalau simkia yang kami bentar, hari ini kejadian kebetulan kejadian baru kini kisah ini benar apa kesatri joga dua nasional. But hari ini kejadian kebetulan, kepentingan
mau yang gini kisni hauslam arajar kanri wakwa penyetu ibi bagam shnong mokha kadai kisnong kaba la syak len shop len koke han drugs hauslam arajar kanri gamkin gini ki para maksud shnong kita dapat shnong arajar kanri nimat kisnong dia kejing shimno ki wei samlan kejing im lagi hau rai juhan kan ki adolescents hamsan ki kena samla lun ki bagi orang keren. Their problem is not addiction, the problem junki ke mental health. 65 of them want to kill themselves. Adun riuk sanut ki phone yang lagi orang kuat em show. So we're going through a lot. Ngatip kum kejing long samla kum kejing ya nanti junki kae hengai ginele ni ko bangman. We will fight this negativity berlengkap kejing dalam kesnong kapalang kalahima kilong kumi kilong banget in job baik. Tapi mahal beli cuma undan beli bukan talent mah ya pion ngabung talent ngabung dari baru kau beli undan talent ni haban wa talent ni you idam telungga ini ki awareness dan cu ID kan bukan wa di talent de job kan ni exercise kenang makin lanjut dia aku ai kena school perfect begini yang kena college kena school di mana ni nilai maksimal aban shop it's your life, it's your choice. But you will never be free from the consequences of your choice. Kabainon yoben, usok baten, usok bajo, tinhap kaibe. Teng-teng nasi leran Malay awareness program na mga haong igibig na samla ramtam, don't be like me. Hagapor samla ay dagadon ka biografi, tipet ya kejinglong jombari, semua tiap buat buat kejinglong bari yang puisi tinggi iba, namtip hadukan ini sengi baling anak ngem, mangkas ni anak orang play. Atrai na layu kani persikat kani dalam notisya layu try long yan long kan saya video kadang kami isnong kebangiwan na Manipur apo cora campur kata isnong cingkong pang idon di fiwo di bangi hablay ngatri baru kau jongkan nodis ngapai di armet di badan di HIV nang mengilaban ya dari klub ipet do ya HIV but hepatitis C apa yang dikena belang lok ikut di drugs ni tani ada pila tang apa ni tang to ngapa apin turut luslu pajut luslu kapalang tu pajut ini kena serang gile lah ini kena ante gile ran Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin pele mangi katkum kejing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebentaki awareness program jongpi pun syangi ni ai wai shapi Pranyo laiwei kendai hendru iwei arnyo lai